abaramagi n'abantu 200 mu district isha ina Kisoro, Rubanda, Kabare na Rukiga. Twe namwe tujya abantu 200 aza nitwe niho turazava turi kutandikira Bunagana, turimo gushaba ubusinge, turi gushaba n'intaro kwenda ngo ruhanga wenyine abari wo wayemereza ki izo ntaro ziri rwagati y'ihanga giye tujya Uganda hamwe n'ihanga rya Kongo. Kuna hatambwire ibi ntabwo birimo nibingi kandi nesirimu yashika ndima n'imyaka 8 na hati kusinza kusa mushanju ukizi cya kabiri. Kuna hatambwire aba province ya Church of Uganda bampatiketi naza kurambura Israel nibinje binganyirwa na hati bicaye ncyahirize ku bitunga Tambura na Yesu tambura